Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga inte ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti aglinged itinagan ang Lisa. Ti probinsya ti Kalinga. Kastoy man ti kunanay ti surat na, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinarigat ti panagbiag sa anak-anak kaadal. Isu amay sakla nga babaunen. Ken taga hatid sundo iti anak ti maysa nga adda mabalin na dito'y lugar mi. Ngem ti parikot ko ita ket may papahan iti maysa maestro nga adda panaggusto na kanya. Bueno papagayam, intay nga rod dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Alisa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ne, agtal na kayo to umay dito ni Sir Carlo. Wanyag peso. Hingkay pa agmerenda. Saan pa'y matarimor dagiti ubing? Oray saanan, sir. Awisin ka man pa, Lisa. Mabalin? Ha? Apay, sir. Ada na patagadamagakan ka. Iso mapantapay iya kantin. Sana bali? Ta saan pa'y matarimor dagiti ubing? Mabalin? Wa, sir. Pangasim. Mabita lang. Manang Laura. Pakikita yung man pa'y tibanbantayan na nga ubing. Tamapan kami pa iya kantin. Ada na patag ngay bagakan ko, ana. Mabalin? Ay, kwa, sir. Sige, mapan kayo nga rodan. Taurayan mi ditoy. Sige nga, Rod. Umay ka, Lisa. Kwa, sir. Umay ka. Mabita lang. Urayan da kamot lang daman ng Laura. Isong umay ka. Oh, Manang Laura. Apay akas tatijar mo. Orayan talangan ti kasinsin mo. Agsubli ka no ditoy. Kita mo pa ngay nayaban ni Sir Carlo. Anya tati ibagana ay akin ni Lisa. Saan pa aday tati panunutam? Orayan tapay nga agsubli ditoy ni insan mo. Tadamagan tanuan niya timbaga ni Carlo kankwana. Aping inayabanak dito si Sir Carlo. Ada damagakan ka. Ngam, di ka kumagpampanunot iti madi, ha? Sige sa. Agdamag kayo lang ang noon niya dayta. Ada ka din boyfriend mo? Ha? Ada ka di, Lisa? Kwa. Awan pa'y sir. Gaputa mabainak ang makiayan-ayat. Kan awan pa'y matinagdatdaton kanya. Gapo siguro tamarigrigat kami lang. Kastagayam. Sir, dayta ka di lang ang tidamagan nyo. Tani, mapana kun ijay ayan dama ng Laura. Mala, tay tulod ka nga ro din. Ngam naawisan kan tumanan. Di ka kumagkadkad. Mabalin, Lisa. Napanan ni Sir Carlo, Lisa. Anya timbaga na kan ka. Awan matmanang. Sigurado ka? Wan, iso apasan siya kayon. Kat agyaman nak ta inuray dak. Ala, agawid tayo nga rudan. Ala, ingka nga rodan ayaban ni insan mo tabambantayan na dagiti ubing. Orayan kayo ditoy. Kumusta, Lisa? Saan ka di abangat ni Randolph pabambantayan? Saan mat, sir? Nasayat nga rin no kasta. Mala. Ingka maturugan, ito ni Rabin. Masapa ka pa inton bigat, tabantayan man ni Randolph. Kan, masapa kami matlang agpasudad kan ni Bakag. Sige nga rod, sir. Inak maturugan. Kapi nga taan sa balit ikita kanyak ni Manang Laura. Idi inawis nak ni Sir Carlo. Ken di na magnapay no anya timbaga kanyak ni Sir Carlo. Ni, adda umuawag. Sino nga tagay tayo? Isang bata. Hello? Sino day toy? Good evening, Lisa. Ni Carlo da ito, Ha? Sir Carlo? Wen, siyak na rod. Kasanoan naman niyo tinumber ko, sir? Namuwak ka ninsan mo, adiksi.
Ginamag ko kun na itay nagawi da. Ha? Kat, aping imawag kayo, sir. Ada ka di ibagayo? Kawan klase mat dagiti pininton bigat. Isungawisan ka man. Agpasyarta. Mabaling. Pasensya kan, sir. Ada nga minto ibang pantayak nga ubing. Anak da, Sir Pablo. Kasta. Oon, sir. Iso ano kaya't dak ama kasarita? Da kayo laangan ti umay dito eh. Sige. Kita agto nga rod. Mala. Maturog ka nga rodin. Bye. Bye, sir. Amo ko no aping inawagan nak ni Sir Carlo. Nalabit. Adda pa naggusto na kanyak. Ay, kasto'y tumot ngamin ti kasasaad mi iti biyag. Marigrigat kami lang. Saan man aday ta ti panunutak. Tano talaga akayat nak. Ket agdaton kanyak. Sungbata ko na. Manang, inawis man ni Sir Carlo ni Insan Lisa. Aday bagakan ka, Dexy. Katong palin na kumamat. Oh, anya day tamanan. Aday wam day jay a Carlo. Aping ngay. Ado ti linukluko na ababae day jay. Adda pa'y dua a maestra ana ilawan kan kwa na. Ngam di na inkan laysa. Iso a nag-resign dagi jay a maestra. Iso asi ka. Saan ka ang makisinsiningad kan kwa na taamangan no maimpluensyaan ka. Sir Carlo, di ka matimay nagpasyar iya balay da, Sir Pablo. Sana bale. Agpasyarak tumot lang. Ngam, saan pa'y nga ita? Sigurado ka? Wen. Sige nga rod, sir. Inakon, ang mga nor-urayan da kung da insan Dexy. Ay, Lisa. Mabit lang. Ada, ibagakan ka. Anya day ta, sir? Ibagak ti puntukan ka. Ay, ayatan ka, Lisa. Ha? Ket, sapay ko man. Tamayat naktuman. Ada nga tanam nama, Lisa. Apaya nagbayag ka, Lisa. Anya ti inararamit mo. Kasla, malipatan pa yun ti ubing nga asikaswam. Pasensya kan, Manang Laura. Nimot ngamin, Sir Carlo. Iso, pasensya ka yun. Anya ka di talaga ti ibagbagakan ka day a Carlo. Kuha, Manang. Agisam-isam ka akasta. Anya ti ibagbaganakan ka. Tapno awan ibagbagayo. Sige, ibagak. Agdat-daton kanyak ni Sir Carlo. Anya? Kunakon kat. Sa anak ang nagbidot. Ni, makapungtot kan samat, Manang. Saan? Ala, ingkaayabanan ni Randolph tagawit tayo. Darasam. Nakapasyar kamit, Laura. Anya ti bagam. Kaya't ko lang amin asaan ang madadaal ti masakbayan ti anak yo. Isu nga aday pudnok kada kayo. Anya dayta. Nadlaw ko nga gusto ni Sir Carlo ka ni Lisa. Isu ama panyo ko makasarita ni Lisa. Tay bagak kada kayo. Adon ti babae alino ko dayjay ang maestro. Anya? Uwan tata. Pudno amin ti inbagak. Adda dua ang maestra ang nag-resign. Gaputa pinagluklukwan kanon ni Sir Carlo. Iso asakbay ang mairaman ni Lisa. Kasarita yu kuma. Ay, agyaman ako na iti day tangay pakaamom, Laura. Awan na nyaman na tata. Masyanak ngamin ka ni Lisa. Diyak kaya't ang madadaal ti masakbayan na. Ay, ala, tay turturod ko ti mapanijay ayan da Sir Pablo inton bigat. Nakmat kasarita ni Lisa. Naimbag nga orasyo, Sir Pablo. Kastamat kan, Andrew. Umunag ka. Agyaman sir. Wala. Nagtugaw ka. Tayo nak mangalay ti pagsangwanta. Saanan, sir? Mabit lang.
Kahit ko lang kasarita ni Lisa. Sige, no isot ko nam. Inak nga rodayaban ni Lisa. Ito ka lang, Andro. Anya ti bagayo, tatang. Awan pa'y sweldo kita. Intun sumaruno a Domingo pa'y laang. Sana day tati mayak ita, Lisa. Anya nga rod, tatang. Ni, makapungtot kay samot. Adaman damagakan ka. Kat ibagam tipudno. Anya day tatang. Agpaiso ka di ngagdatdaton kan ka ni Carlo. Ha? Ibagak mata. Agpaiso ka di, Lisa. Kwa tatang. Pangasim anak ko. Ibagam ko matipudno. Agpaiso ka di timbaga kanyak ni manang mo, Laura. Ngagdatdaton kan ka ni Carlo. Kwa tatang. Wan. Pudno. Ngam, jak pa'y sinungbatan. Agyaman ak nga ron no kasta. Kaya't yung kadi asong batak, tatang. Saan? Ha? Adayuham dayjaya Carlo. Tatang. Ibagak kan kalisa. Ado, tinadadal ti reputasyon na babae gapo ka ni Carlo. Pinaglulukwan na ida. Anya. Day tati agpaiso. Hiso pangasim. Adayuam kumadayjaya Carlo. Mabalin, anak ko. Kaya't ka kumakasarita, manang Laura. Apay, anya ti ibagam. Kasla na sakit tinagam na kanyak. Ngama, makamuditan. Da kayo kano tinanggibagakin ni tatang. Ngagar-aram kanyak ni Sir Carlo. Agpaiso ka di, manang Laura? Uwan, pasensya kan. Imbagak tadyak kayat amadadaal ti masakbayam. Talaga ka di akas ti aramid ni Sir Carlo? Paglulukwan na lang ang dagiti babae? Uwan, mabainak ngamin amang ibagakan ka iti personal. Iso nga imbagakan ni tatang mo. Tadyak kayat amadadaal ti masakbayam. Manang Laura. Ado ti babae ang nagay-ayaman ni Sir Carlo. Adapay dua ang maestra ang nagikat. Gapo iti sakit tinakamda kan ni Sir Carlo. Kastagayam. Sana pa nang dadaol kan kuana. Ngam kayat kalaang atulungan. Tadyak kayat amay sakamat alukwan ni Sir Carlo. Naimbagarabiyo, Tata Pablo. Mabalin tagpasyar. Tama pa yan nakapasyar ka, Carlo Barok. Kaya't kung kami napasyaran ni Lisa. No, mabalin na. Ay, katuwan na, day talaga yan. Ala, umunag ka. Agyaman ak, Tata. Sige, ito gaw mo pa. Mabit lang, tayabak ni Lisa. Mabit lang, Barok. Imbag man ta nakapasyar ka, Carlo. Sir Carlo, kunak ko man. Gapukan ka, Lisa. Ngam, agoray ka. Apay akaslawan nararagsakam. Saan kumakas ta? Imayak, tomay ko kumadamagan. Madamat lang namnamakan ka. Sakbay asong batak date na. Siyak man pa'y dagdamagkan ka, Sir Carlo. May papanitan niya. Sige, ibagam lang. Ado nga min tinaamuak may papankan ka. Ado ka no ababaing tinaglabaskan ka. Linuklukom laang ida. Akalpasan ana alam ti kay kayat mo. Binaybay am idan akaslawan anyaman na. Agpaiso ka di? Sino tinangibagakan ka? Saanan anaskan amaamuam no asino? Ti saludsud ko ti sungbatam. Agpaiso ka di, Sir Carlo. Wen, aklonag. Adapay doa maestra. Ngam kapumot lang iti kababalinda. Insinak ida. Taapay mat. Jak kayat ti ugali da. Kanti pagsakitan tinakam ko. Kung nadagiti tao dito'y ababay ruak ka no. Ngam ibagakan ka. Awan iti panunot ko ti kasta, Lisa. Sir Carlo.
Isungay ta, tanamo amon tipod no. Ulitek man na nadamagan kan ka. Mayat nakmat ka ni. Lisa. Pasensya kan, Sir Carlo. Nga maawatan nakmat ko man. Panunutok pa yan na yung bagday tabanan. O sige. Sana parikot kanyak data. Nga midaw-dawat ko. Asapay ko ma. Tamayat naktumatlaing. Lisa. Kasta, timbaganakan ka. Lisa. Wan, tatang. Sana ka mamati. Tatang. Suakas may sang anak. Dayawam kumamat ti pangedeng ko. Kas may sang ama. Ngam, tatang. Panagkita kat napod numat ni Sir Carlo. Kitaan nyo. Naiturod na ti may nagpasyar dito'y balay da Sir Pablo. Gapukan nula ang kanya. Basta jay kunak. Tapno saan nga agsakit tinakam ko kan ka. Tung palam mo ti pangedeng ko. Lipatemon, dayjay akarlaw. Gapo iti respeto kinitatang, jak pa'y sinungbatan ni Sir Carlo, Mr. Lonely. Ngam aklunek, at damat panagayat ko kenkwana. Ket aging gayta, di naklata sardengan apaspasyaren dito'y balay, da Sir Pablo, apagpapaayak kas may sa ababaw nen. Iswadeng gagman ti opinyon mo may papan. Iti daytoy aparikot ko ken ni ayat. Pagaya malisa, agyamanak iting ka panagsurat. Nukunam nga ay ayatem met ni Carlo. Sige, sungbatam. Ngem di mo kumatuladen, tiar aramiden tinaduma. Agapo tagayan ayat dan, ket ited dametten, ti kinababaida. Ken paliiwom anaimbag, tama nga no lukwan na kamet. Akas iti panang loko na kadagiti daduma ababay. Ngem na mariknam at talaga napudnuken ka, ket ikalaysa na ka, apay kit din adi ka umanugon. Bueno papagayam, ingkay nangyagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam Alisa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami ting kay panagtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.